Oh iya, alhamdulillah. Mau buat nyari, iya gampang. Itu nantinya ya apa aja itu dah. Berat buahan kali. Buaya aja dulu. Buaya itu boleh. Buaya. Itu main bawa. Ntar aja ntar awal. Iya. Itu buahan berat kayaknya seorang laki. Megang sampai awal aja. Biar lagi. Ambil dah. Aku pakai kembang tuh, tukang tas merah aja lupa. Bukan dia mau anjing.
ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Kita ucapkan selamat datang kepada rombongan calon mempelai. Assalamualaikum. Pria. Nakaidin. Sini Bawaan bulan. الذي أمرنا بالنكاح والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لم يولد من الصفا وعلى آله وصحبه